Vandyangu wa Emmanuel Tsan'wani va le ku laveni ka tinhlamulo ta leswaku ku humelele yini loko Tsan'wani a ta hetelela a lovile. Vhiki leri nga hundza, Ndzawulo ya rihanyu laha Limpopo yi humese xitatimente xa leswaku wanuna loyi o ka nga ri muvabyi u lovele xibedhlele xa Tshilidzini. Xitatimente xi vule leswaku wanuna u love endzhaka loko a khandziye ehenhla ka muako lowu nge le ku akiweni, a teka switina a fayetela mafasitere ya tin'wani ta tiwadi ta xibedhlele, a heta a teka bodlele a ti tlhava enkolweni a tlhela a tlulela ehansi. Ndzawulo yi ri wanuna u vuye a tsutsumiseriwa ewadini ya ICU laha matshalatshala yo ringeta ku n'wi pfuna yo ka ya nga tswalangiki mihandzu. Vandyangu va tshemba leswaku ku na xo karhi lexo ka xi nga paluxiwangiki eka xitetimende lexi ni le ka dokete ya maphorisa. How did he get access to a hospital? How did he pass all those securities? How did he end up at that roofing, at the back of the, that roofing, whatever construction that they're busy with? Kasi muvulaleri wa Ndzawulo ya rihanyu laha Limpopo u vula leswaku a swi le rivaleni ni le ka vona leswaku Tsan'wani a yele yini exibedhlele. Munhu loyi a ku nga ri muvabyi exibedhlele a nga tangi ku voniweni exibedhlele, a nga tsarisangi casualty kumbe a OPD kumbe kun'wana na kun'wana. Ku lova munhu loyi a nga la nghena exibedhlele ku fana na munhu un'wana na un'wana la nghenela ku vhakacha. Swa tika ku tiva ku u suka kwini a ya kwini a ya endla yini. Nkarhinyana wun'we loyi nga kota ku tiva leswaku u kona exibedhlele tanihi vurhangeri bya xibedhlele hi loko va ta tivisiwa leswaku ku na munhu loyi a nga le elwangwini ra kamara leyi nga le ku akiweni hi tlhelo ra le ICU, and u busy u loko hoxeni ka switina u fayetela mafasitere ya muako lowuntshwa na leya khale. Maphorisa va pfule nandzu wo lavisisa xivangelo xa rifu. Emmanuel Tsan'wani wa Mahungu ya SABC eThohoyandou.